Hhayi ngoba siwazonda ama-Nigerians, kodwa la bantu behamba khona akubuye kuphinde kube kuhle. La bantu abafike bathinta khona kuyabola, kusala kunuka. La bantu abafike bathandwa khona kusalwa kukhalwa. Hello, sanibonani, dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalwela lwezibhekane zona esihambela le kude phezulu. Do join. It's a story time guys. Ngicela ukungayiphapheli nokuyiphaphela eyanamhlanje esanamhlanje story time because singishiye ngikrazukile. Singishiye ngikrazuke ngaphakathi. Yabona mekuthiwa ukrazuke ngaphakathi angazi ukuthi ngichaza ngithini kodwa-ke it's a story time. Kodwa njengenjwayelo ngicela wazi ukuthi ama-story times wethu siwenzela izinto ezihlukahlukene. Siwenzela ukuthi sifundisane ngawo, siwenzela ukuthi siqwashise ngawo, siphinde futhi siwenzele nokuthi sibe entertained. Asaseyifew kakhulu, ayikho futhi. Ayikho esisayenzile esiyenzile i-entertainment nje siyenzele ukuzijabulisa. Amaningi asase-serious ngale ndlela yokuthi izitori lezi zangempela abantu bayangibhalela and esanamhlanje-ke abagcinanga ngokubhala. Usisi ubhalile, wabhala indaba ewafu. Wathi makaqeda ukubhala indaba owafu wathi ngicela ukuyiyeka la sisandile le ndaba ngoba yinde kakhulu ngizoze ngigcine sengibhala into ozozuza unqane nokuyifunda. Ngicela ukukufonela, ngicela ungiphe inamba yakho ngikufonele. Sisi ngikhulume naye cishe kwaphela 3 hours sikhulume efonini. Balimele abantu ngenxa yama-Nigerians. Isitori sikasisi uma esichaza akusona isitori sakhe, kepha isitori somntwana wakubo osewadlula emhlabeni. Sihamba kanje. Uthi sisandile besibathathu ekhaya. Ngiphuma ekhayeni elisindisiwe kakhulu. Ubaba wami ebekayibhishophu. Umama-ke kusho ukuthi naye-ke by default ubaba makawumbhishophi-ke naye kusho ukuthi umama umbhishophi. Uthi sikhule ngenkolo ekhaya, sikhule ekhaya kuthandazwa, uthandaza udla, uthandaza uphuza amanzi, uthandaza uphuma uye esitolo, uthandaza ulala, uthandaze uvuka, uthandaze uye esikoleni. That is how we grew up thina ekhaya. Bekukhulekwa, bekuyikhaya lomkhuleko. Ayikho enye into ebesiyazi under lo mkhuleko. Sibathatha ekhaya, mina ngiphakathi nendawo. Owokuqala ubhuti wami osekhulile nje, bese kuthi owokugcina uyena lo engizokhuluma ngayo, uyintombazane. Sewadlula-ke Nkosi yami emhlabeni. Namanje inhliziyo yami ayifuni ukuxola indlela adlula ngayo. Sisi wami sisandile uthi ebekayisiqenqa. Uyazibona ley'ngane ey'hlakani, uyabona ley'ngane ezibizwa ngama-nerd, ezifaka iy'buko ey'nkulu njengalezi zami. Uthi ingane yasekhaya sisandile beyisiqenqa kangangokuthi kuthe mese kufanele aye e-university ebena-15 at the time ezoya e-university ngoba weqiswa almost impilo yakhe yonke bephila impilo yokweqiswa. Befike ayifunda i-grade kuthi mangabe kuphakathi nesigaba kubonakala ukuthi lo mntwana uhlakaniphe ngale ndlela eqiswa ukuthi nje uphile leyo mpilo uye kweqiswa. So wafika ka-matric ena-15. So makafika ka-matric ena-15 kwakusolwe kuyiphupho lakhe-ke nje ukuthi vele ufuna ukwenza i-medicine. Wahamba-ke sekufika isikhathi sokuthi enze i-medicine. Kwayinto enkulu ekhaya, kwajatshulwa, kwenza umkhuleko omkhulu, indumezulu all night prayer, safasta, sakhuleka, sabopha imimoya. Iyahamba ingane kababa, iyahamba iye e-university iyokwenza i-medicine. Okay, mayihamba iyokwenza i-medicine, ifike esikoleni iseklishe kahle, iyabhala. And sisandile ngicela ukuqikelele ukuthi ngikhuluma ngomuntu obekayiqanda ekhaya. Lo muntu uyi-last born. Uyawazi ama-last born ukuthi anjani, ayatotosa, ayathandwa. Lo muntu uyi-last born, i-first born umfana, and umfana bemprotector, ubaba bemprotector, sonke simprotector to a level ukuthi umntwana sekhaya bengathunywa ngisho esitolo.
Well-ke ekhaya besimi kahle-ke anyway, ngoba ubaba bewumbhishobhi, ibandla belimnakekela futhi nobaba bekade esebenza-ke, beyilo mbhishobhi lo obekade esebenza enezimali zakhe futhi. Kukhona namabhizinisi amancane akade wenza-ke eceleni-ke, nebandla ngapha-ke lifake imali. So besi-right nje financially, so besiyileyo family ethi mengabe kuyiwa kothengwa kuhanjwa ngemoto anyway. Kodwa-ke sengikubeka esithombeni nje ukuthi-ke owami usisi isitolo sangasekhaya nje, into ekuthiwa i-tuck shop, ebengavunyelwa ukuthi ahambe ngendlela ebeka-protect-wa ngayo ekhaya, bekayiqanda. Ubhuti nje bekade ethi mengabe ekuthiwa uthatha i-walk ahambe naye, noma ethi uyojoga ahambe naye. Esikoleni ebehanjiswa afike abekwe, kufunda ey'koleni zabelungu, afike abekwe ahlangabezwe ntambama alandwe i-transport. So bekayileyo nto nje e-protected. Ahambe umntana asekhaya ayofunda e-university, uyokwenza i-medicine. Mayofunda i-medicine afike aqale esikoleni aseklishe kahle, kube right, uthengelwe izinto ezintsha, uthengele amafoni amasha, nayo yonke leyo into leyo. Uyafona zonke izinsuku ekhaya bam-check-a ngoba phela bayasaba nasekhaya ukuthi lo muntu lo vele ebengayijwayelanga nje impilo yokwehlenyuka. Umuntu obe e-high school, othe mesefunda e-high school, abangani bakhe bekade nabo yibo abebevakasha ekhaya bazokwenza ama-sleep over ngoba yena nje bekungavumelekile ukuthi aphume. Hamba umntwana esekhaya, innocent, virgin, umuntu ongabakhonzile abantu. And sisandile ngikhuluma nge-nerd ehlezi ifunda all the time. Loya muntu ebekahlezi ephethe incwadi sonke isikhathi, uphethe incwadi ufunda something sonke isikhathi. Yabona uma ngithi sisandile sonke isikhathi, uhleze efunda something loya muntu. Akanaso isikhathi sokuhlala agqokozela i-TV nje for sweet nothing. Akanaso isikhathi sokudlala nje. Umuntu nje obe-focus ngale ndlela, focus. Uthi afike-ke e-university-ke aqale-ke unyaka wokuqala-ke, awushaya unyaka wokuqala amalengiso enze adume ngazo abe right. Uthi kube unyaka wesibili nawo kube ngathi yabo, kube ngazi ukuthi ukumbhayibhayizisa, kodwa kungabi khona kufeyilayo still, kodwa aphase. Kutheme kanzi unyaka wesithathu, kuqale manje kube khona ngazi ukuthi khona okumdidadidayo udadewethu, ukuthi hhayi ngazi ukuthi khona okumdidadidayo. Athi noma ebuyile ekhaya ngamaholidi ngimbone ukuthi hhayi lo isikhona into isikhona, and manje usekathanda nefoni. Njengoba sisandile ulokwe uthi asibhale izitori zaku-Facebook, lo muntu usekathanda nefoni, akasaphathi incwadi kodwa sephathi ifoni. Kodwa ngingamnaki ngithi uyakhula, uhlangane nabantu, kwafoni leyo into ebekade engayikhonzile esahlala ekhaya, ngoba phela bekade ehlezi ezifundela iy'ncwadi, ehleli nabazali. Efonini la ngikuthole later esedlulile emhlabeni ukuthi efonini ebekabhizi nomuntu abekajola nayo efonini, bejola ngefoni. Engathi bese lesi sikhathi lesi evakashile ekhaya sekunyaka wesithathu, bekade sebeyolanda unyaka ogcwele nalo muntu ajola naye efonini, kodwa engathi bebengakazi babonane. Ngasola futhi nokuthi kwavela futhi nokuthi emveni kobe sedlulile emhlabeni lo muntu bengeseyena umuntu nje, kodwa bekuwumuntu wokufika. And lo muntu wokufika i-Nigerian-ke mengabe esho-ke, lo muntu wokufika ebekaplana ukuthi ufuna ukuza e-South Africa. So njengoba eze-South Africa-ke, kushuthi usisi wami-ke beseka-excited-ke phela uthola i-boyfriend yase-Nigeria, and le boyfriend njengoba yase-Nigeria ifuna ukuza e-South Africa, ifuna ukumbona. Kuningi nje, kuningi. Okay. Uthi hhayi-ke abuyele esikoleni-ke kade evakashe okokuqala unyaka wesithathu, angithi lo asengasaphathi ngayo incwadi, manje asephatha ifoni. Kanti ubhizi uyachatha efonini, ujola ku-Facebook nendoda yakephi eNigeria. Uthi abuyele-ke esikoleni usisi afunde, kusho ukuthi lo nyaka ungapheli ifike le ndoda e-South Africa. Uthi uyabona-ke sisandile, ngiyasola ila kwaqala khona ukonakala izinto, ngoba lo nyaka lo azange awuphase. Lo nyaka waphasa, mangikhumbula kahle, waphasa only one module. Mengabe esho usisi oxoxa isitori ukuthi hayi, mangikhumbula kahle waphasa only one module ngalowo nyaka. Awusathuka samangala sonke ekhaya ukuthi hayi bokwenzakalani wena, wonke isiqenqe sala ekhaya one module. Hhayi, kunganakeki nje uba bahlale naye phansi, amkhuthaza, abazali bamkhuthaze, akhulekele, abuye aphindele esikoleni the following year. Okuwukuthi-ke manje uyophinda wonke unyaka wesithathu loya, ngoba phela phasa only one module. Okay, fine. Siqhubeke isikhathi sisandile. Le ndoda kusho ukuthi manje seyike e-South Africa. Njengoba ike e-South Africa le ndoda ayinamali. Njengoba ike e-South Africa le ndoda ayisebenzi, kodwa itholile indlela yokuthi isuke
all the way from Nigeria izofika la eSouth Africa, and njengoba ifike la eSouth Africa we found out later ukuthi ifike ngaye usisi, kwafanele ukuthi ithi ivakashele yena, ivisa nje yonke into yayiprocessa yayithola ngayo. Khumbula ukuthi sikhuluma ngomuntu la ofakelwa i-allowance oright onayo yonke into, so wakwazi nje ukuproduce ama-statements wakhe ukuthi hhayi uzokwazi ukumnakekela umngane wakhe lo ofikile entontontoni kwa-right kanjani kanjani. Yafika le ndoda, ma ifika-ke ifikela kubangani bayabanye abakhona khona la eSouth Africa baseNigeria, okusolakalayo ukuthi abantu benza izinto ezingalungile, babedayisa ama-drugs, indlela babeziphilisa ngayo leyo, abanye abantu abathengisa ngemzimba bakhokhe kubona nje, kwakukuningi nje kuphithizela nje impilo ababeyiphila, afike ayijoyina lowa wakhe la eSouth Africa mefika. Uthi kwaqala la engasola khona ukuthi khona into off. Lo nyaka esephinda unyaka wesithathu okwesibili, amaholide wanqaba ukubuya ekhaya, wathi angeke abuye ngoba ufuna ukufocus ey'fundweni zakhe ngoba ufeyilile last year. Akekho-ke wakunaka lokho ngoba ngempela umntana wayefeyilile, so kwakufanele ukuthi kufanele enze njani, afocus. Kanti uthi akabuyi nje, umuntu wakhona akasayi ngisho esikoleni, uhleli nalila Nigeria laphaya. Uyena okhokhayo njengoba ekhaya bemnikeza i-allowance yokuthi uyafunda esikoleni. Mind you, sisizandile ubaba wathi akafuni ingane yakhe ihlupheke, wayeka a full time employment ayiyenza at the time, wathatha yonke imali yakhe ngoba wazama uku-aplayela amabhasari kodwa ngebhadi azange awathole. Kwawukuthi vele nasekhaya vele si-right, wathatha yonke imali yakhe ye-pension ubaba, wathi uzokhokhela yena-ke esikoleni lapho la ezokwenza khona i-medicine-ke. Kwawukuthi nje hhayi mhlawumpe uyoyithola phakathi nonyaka ibhasari ngendlela ngoba yena wayephase kahle, kodwa-ke ayibanga khona inhlanhla ukuthi ayithole ibhasari. Kodwa kwangabi nankinga, ubaba wavele waresigna, wathatha i-pension fund yakhe ubaba yonke wayithi full again. So kwa-allowance ayeyithola nje ngenyanga kwakuyi-allowance imali enhle nje impela ehlala ngaphakathi esikoleni. Lo njengoba esengasabuyanga ekhaya, usehlala naleya ndoda yeNigeria laphaya. Leya ndoda yaqala yamfundisa ama-drugs, yamfundisa utshwala, yamfundisa zonke izinto ezimbi ongazicabanga. Bahleli lapha thina asazi. La saphaphama khona, saphaphama sekuyophela unyaka okumele ngabe owesi-5. Lapho sekuphaphama ubaba esefonela esikoleni esecela ama-statements, kwathiwa nje lowo muntu kade agcina ukurejista. Ugcine nje ukurejista ukufunda aqede ngalo nyaka ayephase ngawo. Lo wesithathu lo wathi uphela setekateka esephase only one module, vele ebengasa-attend nama-classes. So ingakho kunje, kade agcina ukurejista, imali iyathathwa iyathunyelwa inikezwa lo, uthi uyayithatha imali uyakhokha, ukhokha eflethini, ukhokhela le ndoda yaseNigeria ahleli nayo ngapha, engagcinanga ngokumkhokhisa ukudla naseflethini nani nani. On top of that, leyo ndoda leyo imfundisa, sorry there's something stuck on my teeth, imfundisa iziyobisi ngoba bayazidayisa, ngoba le ndoda ithe mayifika yafikela kwabanye bakubo kwayo, baqhubeka wangena kuleli bhizinisi ngoba phela angithi bathanda impilo e-fast, ba-introduce-wana empilweni e-fast ngoba bathanda imali. So uthi okay fine, mayi-find out kubaba loyo ndaba-ke, shaya imoto ubaba abheke esikoleni anikele khona-ke manje ukuthi uyomqoqisa amasakana akhe, ukuthi ahamba aphindele emuva, uthi hhayi sake wamthola yena ubaba, uthi akazange aze wamthola. Wamcinga nasebantwini cabanga sikhuluma ngomuntu la o-reserved, umuntu obekayinedwa, uthanda ukuhlala yedwa. The only person who knew owayengathi une-relationship inyana naye was a few of abantu ayefike kanye nabo ngonyaka owodwa, abahlala kwi-res eyodwa naye nabo abakhala ngako ukuthi wavele wanyamalala bangazi ukuthi ushonephi. So kwasho ukuthi vele umuntu okhwayithi ongakhulumi kakhulu, kwangana-ke mhlampe bacabanga ukuthi hhayi mhlampe udrophe out or what, kodwa bangazi ukuthi kwenzakaleni. So bayiyeka kanjalo because vele wayewumuntu ongaxoxisidala. Ukuthiwa bamfuna bangamtholi, waze wabuyela ekhaya ubaba wakhe ne-stress, uthi kwaphela amaviki awu-2 entanti iGoli lonke emfuna, engamtholi ukuthi uzomthola kephi. Wabika emaphoyiseni, amaphoyisa abuza imibuzo, athi umuntu omdala okangako olahlekile akakwazi ukumrejista ukuthi ulahlekile ngoba akuna-proof ekhombisa ukuthi umuntu wakhona ulahlekile. Kodwa-ke kwathiwa-ke basishiye isithombe anyway, wasishiya-ke isithombe, wafuna kwakhishwa nakephi la ekwakhishwa khona, kodwa wangavela ukuthi vele wayengalahlekanga ngoba phela ekugcineni kosuku angithi wayengalahlekile vele. So yaqhubeka-ke indaba-ke.
Yaqhubeka-ke indaba bayajola laba, bahleli ngapha lo udla ama-drugs, udla neziyobisi, yonke lento le iyaqhubeka. So, uthi Sisandile, into engizwisa ubuhlungu kunakho konke ukuthi isitori esiphelele mina ngaze ngazosizwa ngaye eseshonile ngoba wabhala i-journal. Uma esezoshona wabhala i-journal, washo waqala ekuqaleni ukuthi waya kanjani esikoleni, wahlangana kanjani nale ndoda, bahlangana ku-Facebook, kwenzakalani. Uthi nayi-ke into eyenzeka, bahlangana ku-Facebook, wajola nendoda, indoda yayingenamali yokuza e-South Africa. Uyena owathatha from i-allowance yakhe, wathumelela le ndoda ukuthi ihambe, okusho ukuthi waseyiva kwi-allowance yakhe, wathumelela le ndoda ukuthi ihambe iyothenga ithikithi, bahlanganisa i-visa, yaze yeza le ndoda yafika e-South Africa. Uyabazi ukuthi bafika bevakashile bangabe besahamba. Yafika-ke le ndoda la e-South Africa. Uma ifika le ndoda e-South Africa, she also had to find le ndoda indawo yokuhlala isikhashanyana while isafuna abafowabo laba eyafike yabathola, ngoba ngisho phela baxhumana kalula labantu. Asikisi la wahlangana nabo bagcina sebemkhombisa ukuthi hey, impilo yala kuphilwa kanje, kwenziwa kanje, kudayisa ukuthi siyafroda, sidayisa ama-drugs, senza lokhuya ukuze sihlanganise impilo. Uthi-ke mabeqeda lapho le ndoda yayingasafuni ukuthi aye esikoleni, sekufanele ahlezi ehleli la endlini. Uthi kwahamba kwafika isikhathi la eba khona pregnant. That's the worst part-ke manje, waba pregnant. Uma eba pregnant, le ndoda le uthi waya eklinikhi iy'nyanga ezimbalwa, wayeka phakathi. Yathi isuka le ndoda yabithi isiko lasekhaya thina umuntu uma ngabe pregnant, ingane yokuqala izibulo layo le. So ayikwazi ukuthi izibulo layo lihambe liyotetelwa esibhedlela. So kuzomele ihambe le ndoda ithumele or ihambe ibuyele eNigeria iyothola izinto zangakubo, so that bezoqinisa ingane ukuthi bese itetwa ingane ibe right. Okay, fine. Uthi nalapho uyena udadewabo wahlanganisa leyo mali, ngoba phela khumbula ukuthi le ndoda as much as sehlangene nabangani bakhe laba abatholile, kodwa yena akakokwenza imali, basamkhombisa nje kwenziwa kanje. Uthi yahamba le ndoda yabuyela emuva eNigeria, yabuya nemithi, yabuya ney'taputapu. Uthi njalo ebusuku yayikhanyisa amakhandlela amnyama, red, anjani, ikhuluma ilanguage engazwakali, ichife, yenze yonke into, ishisa ishunqisa izinto. Ngaleso sikhathi ukhulelwe udadewabo, akwaziwe ekhaya kuba ukuthi ukhulelwe. Umvalela endlini, akasafuni ukuthi-ke manje aye eklinikhi at all, akasaxukuza, ugcina ukuxukuza eno-3-4 months, ngoba engathi uma ngabe esho nama-document agcine etholakalile, ayekhombisa ukuthi eklinikhi lo muntu wayegcine nje eseney'nyanga ezimbalwa. Uthi njalo-ke bakushona ilanga le ndoda yayenza le mkhuba, leyo nto ngithi bayithola kwi-journal eyabhalwe le nto udadewabo lo mncane. Njalo le ndoda ebusuku yenza le mkhuba, ishisa amakhandlela amnyama, red, kukhona ney'naliti lana, kuyagwazwa, kuyakhwifa, kuyachithwa. Uthi ngelinye ilanga iyamchela, uthi kwahamba yamgcaba. Uthe esena 8 months, wahamba yamgcaba enkomweni, kwaphuma igazi, akaze wathatha igazi wahlanganisa nani, waxova, wahamba ngaze wayombela kuphi. Wahamba naye, wathi uyomkhombisa la ayombela khona ukuthi angazi umkhombisela ukuthi kube njani-ke. Kodwa wamgcaba enkomeni, kwaphuma igazi, engathi wamgcaba nangaphansi kolimi, something like that. Kodwa nje wamgcaba somewhere emlomeni nasenkomeni, kwaphuma lolo gazi, wamsika nezinza, wahlanganisa, waxova, wahamba naye lo dadewabo ekhulelwe njalo, ekade eqeda ukumsika enjalo, evuza igazi enjalo. Baxova bayofaka la beyofaka khona esigangeni leyo into leyo. Uthi babuya balala. Uthi lobo busuku lobo amsika ngalo, emgcaba inkomo, usuku asikwa ngalo. Uthi wathi omunye wakhe athi ngihambise esibhedlela, wathi cha, amasiko asekhaya athi nje izibulo lami ngeke lizalelwe esibhedlela, ngeke uyotetiswa izandla zabanye abantu, ngizokutetisa mina. Uthi wamtetisa, makaqeda ukumtetisa, wamtetisa, ingane yavele yaphuma, uthi ingane yakhala, wayizwa ingane mayiphuma ikhala, yakhala kwakanye, yathula. Uthi wamemeza lo, ingane yami, and uyabhlida ngapha. Khumbula vele kade esikwa nenkomo, egcatshwa, enziwa yonke into, ekhothiswa. Uthi wavele wa-weak, waphelelwa amandla. Uthi wamemeza, wagcina waze wa-weak, waphelelwa amandla. Uthi-ke uphethe ingane lo, okay, njengoba ephethe ingane-ke waloke eyishunqisela ngale zinto eyishunqisela, yaze yaphaphama. Naye wa-weak, waphelelwa amandla, waze wabuye waphaphama. Wamphuzisa amanzi-ke, ngathi uyamklina, ngathi uyamnakekela. Uthi kwaphela
a couple of days le ngane nomntana kubo etetile, nengane ila esibhedlela, ingane ayikaze i-check-we, ayaziwa ingane noma i-right noma ayikho right. Lo uzenzele yonke into, umsikile wamsika ngisho ilokhunjana yini kuthiwa yini, umnyezane makade teta, wawuthatha umnyezane wawufaka la kwazi yena khona, wawuhlanganisa nalezi taputapu zangakuba abuya nazo, waxova. Uthi sekuphela about 2 weeks le ngane ila endlini, uyaphuma lo ayothenga izinto zengane abuye. Uyazama lo omunye ukuncelisa, akakhoni kodwa ukuncelisa ngoba phela ekugcineni kosuku usasemncane, into ekufanele ngabe uyifundiswa umuntu wesifazane and akekho umuntu wesifazane. Uthi yaphuma-ke le ndoda yayothenga amabisi-ke, yathenga amabhodlela, yathenga amanabukeni-ke, bahleli la endlini boyi-2 bavalelene, akekho ophumayo. Umuntu ophumayo kuphela ile ndoda, and nayo iphuma ngoba iyothenga izinto zengane nezinto zokuthi badle. Uthi hhayi-ke shem, wamnesa-ke kuthiwa ithe ingane mese inenyanga, naye usisi usephilile, selulamile, usepholile, seka-right. Uthi uthe ingane seyinenyanga nje, la ithi nje 1 month. Uthi umlisa wathi, there is something important that I have to do, which is a ritual yengane, ngoba ingane manje seyinenyanga. This is an important milestone for ingane. Uthi wayithatha ingane, babehlala ku-2 bedroom-ke. Uthi wayithatha ingane wangena naye ekamerweni. Akithi manje leli kamero leli elinye sekuyilo leli ehleze kushisela kuzona iy'taputapu lezi azishunqisayo nalezi azihlanganisayo enza yonke le mkhuba. Kukhona namakhamba la abuya nawo kubo, ikhamba asebenzela kulona yonke le mkhuba yakhe, abuya nalo kubo ngaleso sikhathi ethi kufanele balungiselele ingane. Uthi uma beqeda-ke lapho-ke wathi kufanele enze isiko elibalulekile for ingane, ngoba ingane seyina 1 month. And uma ngabe esho ukuthi ingane kwakuwumfana, uthi-ke this is my prince, i-prince yami, mina ngizalwe ebukhosini, so there is something that we have to do for ingane prince, so since my parents are not here, ngizozenzela mina. Uthi wayithatha ingane wangena nayo kuleli kamera, wayikhumulisa yanqunu, wangena nayo kuleli kamera. Uthi uyamlandela, wathi no, ungangilandeli. Wangena nayo ingane ekamereni lelo inqunu, wayishunqisela ingane, kuthiwa wayishunqisela, yakhala ingane, ishunqelwa yilezi zinto, yakhala yaze yathula. Uthi wabuza lo uyanqonqoza ngale, hayi, why ingane isithulile? I want my baby, bring back my baby. Kusho ukuthi mhlawumbe wayesense ukuthi le ndoda khona into embi ifuna ukuyenza enganeni. I want my baby, please bring back my baby. Uyenzani ingane yami, seyithulile manje, ayisakhali nokukhala. Uthi uyasikhumbula isililo sengane sokugcina eyasisho, yaqenqetha, yathi suyavele yasho kokugcina nje, yathula ingane. Uthi usikhumbula kahle. Uthi yasuka-ke lapho indoda, kanti le ndoda isiyibulele ingane. Njengoba bethi udonse ulimi, walinqamula ulimi lengane. Uthe mengabe sebona lo ukuthi akavule emnyango, angazi ukuthi umnyango wawukhahlela ngani noma wawuvele wawungakhiyiwe, wangena ekamereni wagula ukudeda. Bekuthiwa angangeni, wangena ekamereni wagula ukudeda. Uyafika ingane ibekwe lapha, engazi ukuthi umhlatshelo, ibekwe entweni engazi ukuthi endwangeni emhlophe, engazi ukuthi ilada, engathi iwumhlatshelo. Useyikhiphe amehlo, ikhamsile ingane, uyisikile ulimi, walikhipha. Kuthiwa ingane wayisika netotolozi. Uthi nje usisi wakhe wathi mengena, wavele waquleka same time. Uthi kuthiwa wavele waquleka nje same time, phansi. Angithi vele wayesemfundisa ama-drugs before emitha. Wayemfundisa ama-drug notshwala nani. Uthi hawu, ngalesi sikhathi angithi phela wayeka ukuphuza nani lokhunjana, impilo yoku-party life wayiyeka ngalesi sikhathi emithi. Kusho ukuthi bengasahambi ukuyophathiza-ke, engasamniki izinto abekade bezidla ezama-drug abebezikhotha boyi-2 notshwala lobo. Uthi-ke beseyekile-ke. Uthi hawu, wabuyela kubona same time. Une-stress manje, umithile, wayekiswa iklinikhi. Abazali abazi ekhaya ukuthi umithile, abazali ekhaya abamazi nanokuthi ukuphi. On top of that, indoda seyibulela ingane, phambi kwakhe ekhona icala elibomvu. Cabanga, sikhuluma ngomuntu ebekade efundela ukwenza i-medicine la. Uthi wathi kambe into azoyithini le? Uthi hhayi, wavele wabuyela kuwo ama-drugs. Uthi ngoba uNkulunkulu uyasebenza ekufihlakaleni, langalimbe
wabona umzalwane thizeni okhonza nabo, angazi ukuthi wayembona kephi kanjani. Wahlaba umkhosi umzalwane ukuthi hhayi bo, ngibona uzibanibani endaweni ewukuthi. Kwahlaba umkhosi-ke manje wabuyela ekhaya-ke manje ukuthi hhayi ubonakale ngakephi. Wafuna kwalandwa namaphoyisa, wafuna umkhondo wakhe waze watholwa. Ngenhlanhla metholwa, wavuma ukubuyela ekhaya kanye nabo. Wagoduka wabuyela nabo kanye nabo ekhaya. Le ndoda kusho ukuthi iyabaleka-ke, kanti le ndoda yonke le mikhuba eyayiyenza njengoba emithile kanjani, wathatha ingane wayenza umhlabelo nani, ibisithwala ngale ngane ngoba isingene kule zinto lezi ezenziwa ama-Nigerians esizaziyo sonke e-South Africa ukuthi benza ubugebengu obukhulu obusabekayo obunemali enkulu, ama-fraud nani nani, and that is why bengabanjwa mebenza lezi zinto, bengaboshwa ngoba benza these kinds of rituals abazenzayo. Uthi hhayi-ke wabuyela-ke ekhaya-ke, makabuyela-ke ekhaya-ke bamncenga ukuthi akakhulume ukuthi kwenzakalani. Hhayi, kwacaca ukuthi akukhulumeki. Bamuse e-rehab-ke ngoba phela kuthiwa wayeseyijunkie nje kwangempela, bamuse e-rehab. Wavuma futhi ukuya e-rehab, wafika wahlala nje e-rehab wa-right, waphuma after, I think after 6 months. Mekaphuma after 6 months wabuyela ekhaya, kanti sonke lesi sikhathi ese-rehab uyabhala everything that happened, ukuthi uqale kanjani ukungena ama-drugs, le ndoda uhlangane nayo kanjani, bahlangane ku-Facebook nani nani, uyabhala. Wahamba-ke wabuyela ekhaya-ke sekungazi ukuthi use-right-ke. Engathi kwangazi ukuthi uwumuntu obuyela ekubeni uyena, ukuthi nangaleso sikhathi-ke lesi esephumile-ke e-rehab, ebehlezi ezivalela-ke ngoba vele wayewumuntu owayekhonza ukuzivalela, kodwa manje ukuyivalela kwakhe bese ku-worse ngoba uzivaleliswa ukuthi usaba amehlo abantu manje ukuthi i-disappointment engaka ayenzele abazali. Umuntu obekahlakaniphe kanje impilo yakhe ivele icekeleke phansi nje, just like that. Uthi eloku emzama-ke emncenga ukuthi hhayi asiphume, let's go and eat, have lunch, kwathini. Ngoba phela ngithi bayifamily ezimele kahle vele. Hhayi, eloku engayizwa nje kahle ukuphuma, kodwa uthi ngelinye ilanga-ke la avuma khona ukuthi baphume. Uthi baphuma and ilanga lakhona mebephuma, they drove. Ushilo ukuthi abakephi, angithandanga ukusho ngoba mhlampe abantu bangase ba-relate i-story, bahlanganise babone ukuthi ngikhuluma ngeyiphi i-family. They drove from la babehlala khona, it's about 4 hours ukusuka la ekhaya kubo la behlala khona. Uthi they find themselves on the road driving nje, cruising kamnandi baze bafike eThekwini olwandle. Uthi bafike bahlala olwandle nje, bathula nje bengakhulumi isikhathi eside, bebuka ulwandle, beyidlela u-ice cream. Uthi la eqale khona ukukhuluma usisi wakhe, uthi wayekhuluma engazi ukuthi i-radio. Wayekhuluma engazi ukuthi i-radio. Washo. Uthi nje ngangingasakhulumi, ngingasabuzi, ngingasathini, ngangikhala nje kuphela sesisandile. Inhliziyo yami ibuhlungu, igobhoza ingane kama idlule ey'ntweni ezinzima kanje iyodwa. Ivalelwe yileli Nigeria esingalazi, kodwa yayilutho usathane muni, umntwana waye-smart kanje. Uthi ingane yakubo yakhuluma yaze yakhihliza amagwebu, yaze yaphelelwa amandla. Wahamba wakha amanzi olwandle, wamthela ngamanzi. Hhayi-ke waphaphama wa-right-ke. Bangabe besa-drive ukubuyela back ekhaya kubo ngoba uthi kwase ku-late vele, and after yonke into ayeseyizwile emxoxela yona eyi-processor. Uthi hhayi kwabanzima kakhulu ukuthi babuyele emuva. Wavele wabhukha indawo yokulala-ke somewhere eThekwini, babhukha bahamba bayolala-ke la ebhukhe khona-ke ehhotela, balala-ke ehhotela. Uthi okubuhlungu-ke akusho the following day, wathi sisi wami, ngikutshele yonke into eyenzeka kusukela ukuqala nokufika esiphethweni kwako. Kune-journal ebengiyibhala ngesikhathi ngisase-rehab. Leyo journal uzoyithola endaweni ewukuthi wamlayela ukuthi uyifihle kephi ekhaya kube endlini. Okay, fine. Wasethi ngicela sihambe. Mina masifika ekhaya ngicela ukuyovala a chapter of this horrible nightmare engiyiphilile, nengizifake kuyona futhi engaziyo ukuthi ngazifaka kuyona ngibona, kodwa ngicabanga ukuthi ngithole uthando, ngoba hhayi ukuthi ngangingazi. Umuntu ohlakaniphe njengami should have known ukuthi you have to be careful ngabantu ohlangana nabo
ku-Facebook ngoba vele kade kwakushiwo kukhulunywa ngo-Facebook ukuthi akulungile ukuthi ungavele uthole umuntu nje ujabulela ukuthi utholiswa ku-Facebook. Kufanele uqale umuntu umazi kuqala ukuthi uyihlobo luni lo muntu, wazi nasekhaya kubo nayo yonke into, kodwa mina ngalutheka ngaba isilima. So sisi wami, ngicela ungisize, ngifuna ukuyivala okokugcina ngci le chapter yale life, yale nightmare engizifake kuyona. Uthi bafike ekhaya kubo ngalolo suku lolo balala. The following morning uthi lo wavuka wathi, sisi bengikutshelile izolo ukuthi I want to go and close the chapter of this nightmare of a life. Uthi wahamba wabuyela eJoburg. Uthi-ke makabuyela eJoburg wabuyela kuleli soka lakhe laseNigeria. Uthi akazi noma wayeyolifeyisa noma kwenzakalani, kodwa into ayaziyo ukuthi the next thing bathola ucingo oluthi udadewethu uzibulele from the 22nd floor, wazithanqaza phansi. And uma kazibulala kanjalo, kuthiwa emakhaleni kwatholakala yini lento edonswayo, ngicela ukungayisho ngoba u-YouTube uyasiphenalayiza uma sisho lezo zinto, kodwa emakhaleni akhe kwatholakala leyo nto. Engalweni wayezijovile ngaloko okujovayo, wayene-alcohol futhi nasemzimbeni. Mese kwenziwa ukuhlola kwesidumbu, kwatholakala ukuthi kwakukhona ne-alcohol, waphuza on that particular day eflethini lale ndoda. Uthi usisi wami-ke washona kanjalo. Okubuhlungu kunako konke sisandile ukuthi ukuhamba kukasisi wami emhlabeni kwangithathela abantu almost bonke engangibathanda ngenhliziyo yami yonke nebengisabadinga, ngenxa yomuntu oyedwa nje waba isilingo sikasathane wafika ey'mpilweni zethu wamosha konke. Ubaba akaphindanga wakuthola ukuphumula kangangokuthi sathi siqeda ukungcwaba udadewethu ngalo Mgqibelo, the following week ubaba wayeselele esibhedlela ephethwe yi-stroke. Aliphelanga iviki engene esibhedlela, the following week kade engene esibhedlela. Nakusho ukuthi amaviki elandelana, this weekend singcwaba usisi, the following weekend ubaba ushawe i-stroke ulele esibhedlela, the third weekend singcwaba ubaba. Third week kade kungcwatshwa lo, third week sekungcwatshwa ubaba wakhe. Uthi sisandile, okubuhlungu-ke okwavele kwangiphelelisa, kwaphela ngisho zwaneni. After 2 weeks singcwaba ubaba, uma wazilengisa, a powerful prayerful woman engangingakholelwa ukuthi angake aze acabange nje ukuthi ukuthatha impilo yakhe is a solution. Wazilengisa, watholakala elenge ekamerweni labo benobaba. Okusho ukuthi mina in less than 1 month ngangcwaba abantu abathathu engangibathanda ngenhliziyo yami yonke. And mina nodadewethu kwakuyithina phela amantombazane, ngoba ngishilo ukuthi lo kuqala kwakuwumfana. Sisele nje sibabili manje, our life is empty. Ibandla laphela, saphenduka inhlekisa emphakathini ukuthi ubaba wakhe ayeshumayela kangaka, uma wakhona ngazibulala, kwathini behleze bethi uNkulunkulu ukhona kanti ngenxa nje kadadewethu eqoma ku-Facebook. Angimgxeki, wabanjwa okwambamba naye, ongabe kwakuwuthando, engabe kwakukulutheka, engabe kwakuyini, kodwa kunanamhlanje sisizandile angifuni ukuqambela amanga, angiwuthinti u-Facebook. On top of that, ngendlela engingabafuni ngawo labantu ukuba kuya ngokwami, yabona le mashi kwakuthiwa ikhona, kuthiwa babuyele la bevela khona, ngabe nje sabathutha bonke sabafaka emkhumbini bayocula olwandle. Akuwona amagama ami lawo, amagama omuntu obekabhala le ndaba. Angaze ngizwe into ebuhlungu kanje. Lo sisi ngikhulume naye kwacishe kwaphela 3-4 hours sikhuluma efonini, and ngiyezwa indlela akhuluma ngayo ukuthi ulimele, akapholanga at all, inhliziyo yakhe ibuhlungu, isamkhathaza lento. Uma ngabe esho ukuthi wayihamba i-counselling waze wayiyeka, akudluli, akupholi. Kangangokuthi uze wathi kumina, mhlampe mase ngikhuluma manje, ngikhuluma nomuntu ofana nawe engingakhulumeli ukuthi uyi-professional kunenhloso yokuthi kufanele angelaphe, mhlampe it's gonna make a difference, ngoba ayidluli sisandile lento enhlizweni yami. Ngiyacela ungibekezelele ukuthi whenever ngifila like ngifisa ukukhuluma, ngicela ungadinwa yimina, ngizophinda futhi ngikufonele. Ngivumile-ke guys, ngivumile
ukuthi usisi ngizomsaphotha ngananoma iyiphi indlela engingamsaphotha ngayo. Akukuningi akudingayo, udinga nje umuntu azokhuluma naye kuphela. Ngiyacabanga ukuthi mhlampe mengase ifika esitejini la ebona khona ukuthi sekufanele ukuthi abuye aphindele kuma-professionals again, mhlambe sizoyikhuluma naye ukuze akwazi ukuthi adlule kule nto. Kodwa ingizwisa ubuhlungu into engiyizwile. Mina le series yokuqoma ku-Facebook uma ngiyiqala, ngiyiqale ngoba bengicabanga ukuthi mhlampe ngizozwa izindaba ezihlekisayo, ngizozwa iy'ndaba eyi, I don't know. Kodwa kona this broke my heart. Guys, ngiyanicela, nibe careful out there. I know ukuthi umuntu ozokukhohlakalela, ozoshintsha impilo yakho, ungahlangana naye nasemgwaqweni, kodwa noma ngabe uhlanganile naye emgwaqweni, noma sowuhlanganile-ke naye, awuzame phela ukwenza i-research, yabo. Ake sizame futhi ngayo yonke indlela, ngiyanicela. Ake siphume kuma-Nigerians, phumani kula bantu. Baze kulezwe bazo-destroy-a, bazophila ngendlela abafuna ukuphila ngayo, and bazophila ngani, ngawe. Ya. Anginawo amaningi, kodwa nje ngicela niwaqaphele ama-Nigerians guys. Seziningi izinto ezimbi la bantu engizizwile zikhulunywa ngabo all over social media. Abanye basemajele ngenxa yama-Nigerians. Umuntu washushumbiswa ama-drugs, waqoma indoda ekunikeza yonke into, ekuthengela yonke into, kanti iyazi ukuthi ekugcineni kosuku uzokhokha ngani. Ngempilo yakho yonke uzithole sowusejele. Traffic-isa iziyobisi lo muntu. And ubungazi, ubucabanga ukuthi usemathandweni. Ngicela niyeke ukuqoma ama-Nigerians, ngicela niyeke ukuthanda izinto zamahhala nezizakalula.